Kasunjuk kinong sinshar shnong par ken kiba kentop iki khatsan shnong kibadan hajan kashnong nong hali menta kasingi kan riu terik ukela lingkot arja arpusan kalawan syakman ban penpau ka jing persya ka jing temu jong ka sarkar ban penlong ya ka public hearing haka khandai terik ukela lingkot arja arpusan nakabenta ban bu ya ka marten hasnong nong hali. Habakran Shikilat Pathai Kubor, Nakaliang Uba Super Ngaj Uba Long President Jang Sinjuk, Ulaong Baladawan Rai Ka Martin Hakashnong, Nong Hali Kan Kata Shibon Yiki Nong Shong Shnong, Kibadan Hasenda Katei Kashnong. Shushu Ulaong Baka Sinjuk Ka Kentu Ya Ka Sorkar, Ban Pensangi Katika Public Hearing, Balada Ka Sorkar Kam Pensangi Bat Tom Dakabor, Ban Penlong Ya Katika Public Hearing, Ulaong ban nakaliang jengkiru ken tom dakabor ban pen pulomi ketika public hearing balada jia kanu ka sarkar kadai ban shim ya ka jingkit khili. Dan haga public meeting ka bagi shu penongsian hagi di benai balada hangti apa jingking omkan dagawe ka sur ngila rai pai pa atau sengi ka public meeting manong bagi sya ka sarkar ban penong ya ka public hearing. Dan regular semua wer mentan, kalian jauh sarkar ketemu, pan penuh yang mereka publik hari haka kendai tadi mental benai, kabumbat haka mereka seni palai. Tiga ni ngila objektif dah kebasyai nak kinong song nong hali, mana kalian jauh sudah senong, lada penlum, ya kedua senong pan yatu, mana kalian jauh sarkar kin sa penuh yang publik hari, habai dia berkena kejeng temu, pan bu yang landfill, haka kendai tadi mental benai Januari. Dan kalian jungi kasenjuk ni semolongo ya kena kajing tumu jong kasurkar kadai ka butbari jongka namara kini kesenam ki beladap hagini ki benai ki beladap habang ya kendu batka ka ong manginom pelong ya ke publik hearing lada don kino ka persya ngino melek persya ya kata haga jo kopor kala ai ni lemba kini ki jingtho habang ni pan jingtho na habang ni let ban ya kendu ban bu jingtho kila pa sengi ka jingtho ban ong ba ya kini ki jing dawa jo pi yakini mata wajib ingin saben syai haka publik hearing. Dari kebalenok menta setang laisni baka sarkar kan pelong yakini ke publik hearing. Kam syama ai kanu ka information sengi kum ka senjuk. Ka bah di board ba mencuan ka apa sengi ka senjuk ba ngin saben syai pi haka publik hearing. Tementa kanu kom kan persyai ni namar ba ngim syama yo objektif baka sarkar kan pelong yakini ke publik hearing. Tekum tangi daga mensrim ka smokia ka lawe jong kane ka dong ka thai iwan ne ban persai pa pan ka liang jongi dalele ngam ailat baka sarkar kan penlong ya kane ka public meeting ya kane ka public hearing nomor penang nginom sya baka sarkar kan penlong ya kane ngiken ngagentui ka sarkar na ka liang jongi hadin bangla syong tingalang biang mene sa sisit pa na ka liang jong senjuk ngila sim karai pan pau pa menta ka sri pan pau pertai ka sarkar penong sangai isi sundon ya kane ka jingtumun penong ya ka public meeting ya ka public hearing dilada ka sarkar kan thom da ka bor ban wan ban penong public hearing haka kendai tarik na kalian jongi ki khatsan tali ki dorbar sinong ngiru im salia ban sim da ka rai ka bateng ban thom da ka bor habi de berkane ka jingtumu ja ka sarkar na kalian jongi pensyai sarkar ban nongkwa balai bayi ini pisat kala, pirongin sa pentip, dan rementa pi klan kot yang ini, pimur ban pelong sop ya kini ke publik hearing, tang ban yo ya ka ban penunkam ya ketu jaka, ngi persak jor habai dia berkene, tengi sim ya kini ka lat lembaga sosial media bam, ka sarkar kene ban sange mador ya kini pelong ya ke publik hearing, lada ka sarkar kam sengap ya kene, ai ba ka sarkar kan bakli lada JIA, habai dia berketu kesengi, ka kendai tarik jom una punai Januari dan nakaliam jungi kum kami nakaliam jungi kesenjuk ngila simnya karai ka tengek mene bala ka sarkar kam snap kan ya cekamat pan pelong ke publik hearing nakaliam jungi roh tu kesengi ngin thong da ka bor la jakat bajar nginam syak ba ka jingwan jong ka publik hearing kan ulong atau kesengi de kata ka de jing pan pau ka jungi nakaliam jo kesenjuk banginom kwa ba ka publik hearing kan wan hatu kesengi haka kendai tarik jom ni punai pemerintah. Tekan ni kalau kau kubur siapa roh kita bersenam di badan haka kiba hap pakai nega senjuk itu kiba kiba lang mentah, bat kibom semala bandan ru simi kene kalap
baka kendai tarik long ready krek lopan lada dei hakanu gunu guru komro ngenom syak dalele baka ne ka public hearing kan urlong kumbang lara ya di public meeting di balada nantaru isim yang kene kesenjam bangine kun hadu kana job ya kene ke jumu jong sokar namang isyam baka ne kadai ka tauba jong ikum kadong kathany ngimko aban duno ya kene kawamkan ikwa ba kumbang jupunan kam ini ay penungkam kan yaisak pateng lapateng hagi konditi kijungi. Thank you.